ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau Kahnyo Trap Youth Council, Limbak Education Cell Sankme, Klakinno, Bu Vice Chancellor ke School ba North Eastern Hills University, U Professor Prabha Shankar Shukla, Lakput Kelai ke Samla Pule ke University, ke bedai jong batch arajar poar, hadu arajar posau, tanamar ke jingaki, banyo yakahong. Ya kini kejeng kuput keliang jong Vice Chancellor ya kesamla pule lalap ha kini examen keberang syudam ha bagi don kesamla pule ke biok marks tang 100% lepen hap lang bagi kena ke biok hadu 90% dah ke penhap lang ha kejuk ke grade kata ha ke grade C. Halo kini ke HYC hapok ke jingalam uban penbiang riang ubade Assistant Education Secretary ke HYC sengkeme ubade ru nek Education Cell nama ke jingbam don Vice Chancellor klashu IT no ada ke shithi halo ke jing penhap kejuk ke kerdan igi grade hak result jing batch arjar puar hadu arjar posau. Habe keran bakabati CTV usamla ban penbiang riang lepen pau bagan igi jingle jo Vice Chancellor kan kata shikadai igi samla pulik betep kam online namar biyo hadu 90% kamak kin hap lang ha kedan grade C biyo tang 100% kimak. Halo kini ke HYC lekin tu yu Vice Chancellor Professor Prabha Shankar Shukla ban penbet no ikini ke jing bakla lem kumta kin lumlang yu bro ke samla pule ban letur jaga kamera terekam ke jangu. Kajing temu baik kebangi kenduk you Vice Chancellor kan ka singi ke bomenta kan long baik halor ka grading system te kumba PE ki result ki lasdang ban mi kum khasi department history department nang tabun ki pol PE ki grades ki ba mi hang tu ki long nong no kum ki long faulty mo balengi ong kumta ka long no ba pinda pet ka por ba men shwa nei ki grades menshua ki long no ukna ubayo 100% hadu 100% uyo grade C henry ukna menta pat ubayo 100 pau hadu nyau pau hi uyo grade C te kalalong bian punya kerennya kan ya nomor ba lalong kumba equalizing ya ukna uba 100% ka marks bat uba 100 pau la perung lang haju te hakajing shisha ka niusu ma hakajing alam jong nga nang ta jong mandor bat jong Easter Soton ngilai ya kiteng halor kan ke grades hapor ba kan hu kala convey koi ke meeting ban pentmai ni grades dan kaliang ka jong kan hu ku berem kila kiteng ban pentmai no te kila ya shong ke meeting te henry ha ke meeting bagi shong academic section ke basispa khatar kila ya don ke jinga kren halor ban penkelano ini grades thmai mo henry pat pindapet ba ha ke jing tho ke bangi yo sngo ki ong ba ya kan grades kin penkelano naka kin penkelano hak session ke ba arjar arpuar hadu arjar arpulai hadu arjar pusau te nyimla ban so thu ki ong session ma namar ba henry dela menta apa dengan yo banyak keren ban ECU bat kinong penyat ki bade ban pej ni ke grades ki ong hana ba ka arjar arpulai ba hadu arjar pusau session kam day shu yangi ka batch arjar arpulai arjar pusau henry kaya hap baik tang ka batch ka ba arjar arpulai hadu arjar arpusan dia kabumut hang tangi kwa ban so thu kamut ayu kataka session namar bangiru pindapet ba ka batch jongi arjar arpuar hadu arjar arpulai kadang hap hi ka session ka baki ki tho arjar arpu la hadu arpusau ta pindapet ba mo ngilai yami banyaki ngilai yami bandawa mo henry pan ka nehuhi kale bam snow ya kan ke jing dawa ka jongi kale penban kumbam sutnyo ya kan ke jing dawa ka jongi ka penthmai penban tangi gini ki batch ki bamenta henry yangi ke kon sweat no nong no ma pinda compare ki grades ki bamenshwa bat ki grades ki ban sawan dei tang ka grades ka jongi ka ba ka bamlong kan kalalong injustice ma kadika grades ka belong injustice namar beling ong injustice pindapet ba minta bun naki kam bun naki entrance exam kiba kimpan shu daka marks lani daka percentage nei ka fill up jong katu ka debit daka grades te minta ngingin yo shubu na ngingin yo nyau pau ngin fill up do grade C tu mo tang hata lo asa kan tak jupa dia tang hata lo asa kan tak jupa te ka jingkli kene hu bat ya kinong penyak yi hato balai phile kumni ni ka batch
balai pidale pojat hadu kat ni ke batch te kajingwan kajongi bet menta banyak kendu UVC kalong ba udai ban convey ya ke emergent academic council ba on pinbet wood ya kani ka jingle ka jongu ya kani ka grades ka bangi ngi yo nomor bun ki kena da kini ki grades kin sajenjar ngim dawa ban pinhe marks ngim dawa ban ngin dawa ke ka bangim dei hok ban yo ngi wan hang ni ban dawa be thik ya ke ka bangi dei hok ban yo nomor bakala long klemangkor nei kran no ubayo nyau phau unyo grade C kam ya hap shu te nang taru mo ka jingkeli ya kani hu hi borok kawai bat kinong penyat jong kani hu borok kawai balai phile kumni tang yangi balai PI kani ka grades tangi ba what ka UGC guidelines ru kam ya hap kani ka grades kam ya dei benta ai ru em bat ka UGC guideline kimut ban eksperimen yangi kimut ban eksperimen yangi ki i bakani kamlong ki change no hendre yangi pat ki i be kumni den rakadau bangi anak kaliang ke HYC education cell ringkat ru bagi kena puli mo ki ba ngat ikan ke jing ngiwan ban bu kan ke CT UVC te bat sa pang por nginyo banyak syong banyak keren bu UVC halor kan ke grades ba udai ban convey ya ke emergent meeting bat ka message ka bakhlan baru nak kaliang jong ka HYC education cell ringkat nak kena puli kini kena puli ka batch arja apply ngibu katarik ba ang ibu kapor ba hapo arski lada convey ni ka emergent meeting ngin wan hang ni ngin yalam ni kena bat ngin dawa kata kadika strong message nakaliang ka jong ka HYC bat nakaliang kena puli te tangkat ta ngidom dong te haba ngile ke le ringkat bat ban biang lang namenta kibai om man shule namar ba kwa ban test ngi di tangki test subject fin depet bahai kani ka grades nai ya kani ka grades ngi long tangki kena ki ba syak test wallah apreng jing ki jong kani usu ko beremru kimle ya ite ki ong teman ka bampor dangla ba ka bampor ban ya ka bangi ngi yo ini ka grades om tang bangi ki bangi khuslai ini ka grades wat kino hingkai ki baper ru na ki college na ki department baper ki concern ini ka grades kinong hikai ki concern ni grades te pila ban shim interview kinong hikai ru saya keren hi halor kan grades balai ba kan grades kalong faulty hadu kata balai kalong faulty namar ba wat ka UGC abat ka UGC guidelines ru kami ha kandon shibun ka jingkta namar ba pi kletno ya kari jongi kletno hani hari jongi pinda pet ba ki kam ki bashabar menta kim shim shu ya ka percentage pinda fill up ka form kam le ka online form pihak ban fill up the grades te minta ngan fill up ngayo nyau po percentage ngan fill up the grades suba the grade C kemud ki kam masyabar ki long be ni khuna la hap lupa ka saupusan ke percentage den rakadau kan kata shibun ma ladang ngayo nyau po percentage ngan fill up the grade C kabumut ki kam ki basyabar mar kitip baik ba grade C udai sanpusan hadu saupusan ladang fill up yo grade C kemud kan kata shibun ke kani kata baik pi ba ban ong no ban ya keren baik ka jing shisha baik kani ka dau baik kadi bakwa ban pinhar kaput yangi ka batch baik namar ba pinlap ha nadu ba kawan ngan ka batch ki buan ba ki jing dawa hani nehu te imat ban pinhar kaput yangi ule da kani bat fin depet ba gumbengi la jio shong teng ka meeting ma bat ka body ka barim men shwa jong kan yusu ngia kali balai ule kani ai ki jing ken halor kani bun ubam tip utu ubade exam ubade ban pej ikini ki grades ru umnang de tang ban ken ru ulong kumbu ule eksperimen maningi ngilong kita subject lada kala fail bahkan fail lada ka biang bahkan biang tengi kata ngimla ban pediang kan ya kata tengi hab ban ong baik kumta hiba nomor kani kala di ke kajing kuput kala nomor babalai pinlap hi la kat tu snem nadu ba ngi sedang ban kani ka batch ngi sedang ban ngi sedang ban dawai ki hok ke jong ipi te ngisdang bandawai ki hok jungi kum ka EBA kum ka ni grading system marking system te buan ki bengi la ban penyo ane nehu henry minta pat namar bengi la dawa palat imat ukwa ban keput no nakani kan de kita kata te buan ki kena kim so thu than ni halor kan ka grades mo de keren ki hun be ki yo result buan mga phone ki ong balai bengi ki hun be tanga ngaong ki pet ken PPU nyau phau
compare bak result ke menchua ki yo nyo po ki yo hu grade yo bentang ngi yo hu grade yo te dina ta kadau kan sabu jing bhai ki la daki kham tam bikin apply kini ki entrance exam bat ya kam nakaliang ka jongi hibet hadu mentabet nakaliang ka education cell jong ka HYC bat nakaliang ki kena pulih hi telada UVC msngap mbansi bangi hab wan rung da kabor hani bangin dawa da kabor kata kadika message ka baklan pha UVC